Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Icyengo ry'abaganga muri Uganda ryanikiye ubutegetsi risaba ko bufungura Dr. Kiza Besigye akajya kwivuza. Iri shyirahamwe ryasohoye imikono y'abanyamuryango barenga 1,100 banditse bavuga ko Bwana Besigye umwe muri bo urwariye muri gereza ukeneye ubuvuzi buhambaye. Mu cyumweru gishize Bwana Besigye yagejejwe mu rukiko ikomeye nabi cyane atera impuhwe abacamanza basaba ko asubira muri gereza akaburana abanyamategeko. Umunyapolitiki utavuga rumwe na Perezida Museveni akurikiranwe ibyaha birimo ubugambanyi ku gihugu, icyaha gihanishwa kwishwa mu mategeko ya Uganda iyo kiguhamye. Ikinyamakuru Daily Monitor cy'ishyirahamwe ry'abaganga ryavuze ko uburwayi bwa Kiza Besigye hari benshi bashobora kubuvura ariko atabona umukurikirana muri gereza kubera imiterere yayo nuko hameze. Perezida Museveni aherutse guca amarenga ko nta gahunda afite yo kumufungura ikizakorwa ari ukwihutisha urubanza akabazwa amabi agambirira ku butegetsi bwe. Umugaba w'amakuru w'ingabo za Uganda mu butumwa burebure ku mbuga nkoranyambaga aherutse kuvuga yavuze ko Kiza Besigye azanabambwa agapfa amanitswe. Iyi nkuru y'ifungwa rya Kiza Besigye iri kuvugisha abatari bake muri Uganda bigaragambye basaba ko arekurwa. Ubu yanageze mu iterana ry'amagambo hagati ya Muhoozi Rugaba na madame wa Kiza Besigye ni Byanyima. Bamwe bahuza ifungwa rya hato na hato ry'umugabo we n'urukundo yigeze kugirana na Perezida Museveni. Mu kiganiro Byanyima aherutse gutambutsa kuri Next Radio abajijwe umubano we na Museveni mu myaka ya za 80 yavuze ko ari umubano wari usanzwe. Hano Muhoozi Rugaba yaziye avuga ko umubano we na Perezida Museveni utari usanzwe nk'uko uyu mugore abivuga kuva mu 1981 ubwo Perezida Museveni yinjiraga mu rugendo rwo kubohora Uganda. Umugore Janet Museveni yahise ajya mu buhungiro. Museveni yashatse kurongora we Byanyima babanaga n'ingabo ku rugamba, umubyeyi wabanza kubyanga. Dr. Byanyima waje gushakana na Dr. Kiza Besigye ubwo yaganiraga na Next Radio yabajijwe ku mubano we na Perezida Museveni avuga ko ari umubano wari usanzwe udakwiye guhabwa umwanya mu biganiro bya politiki. Ati Perezida Museveni twari dufitanye umubano usanzwe, harimo ibibazo byinshi bitama kubivamo ariko si ngombwa kubigarukaho. Muhoozi yananiwe kwihanganira ibyavuzwe n'uyu mugore. Anyuze ku rubuga rwe X yavuze ko Perezida Museveni yamwirukanye nabi kuko yashakaga kwangiza umuryango we. Ati nta kintu gisanzwe mu mubano wawe na data, wageze mu rugo rwishimye ushaka kurwangiza, uri icyago. Ntabwo wagiye ahubwo muzehe yarakwirukanye mu kuza kwa 46 akuzana imodoka uri kurira gushyira ababyeyi. We Byanyima nawe yahise asubiza Muhoozi ati hari amateka akomeye ari hagati yanjye nazo ku buryo twembi twahisemo kurenga ibyahise mu cyubahiro twembi tugombana, ariko nukomeza kubeshya bishobora kumatira gushyira hanze ibimenyetso bikomeye by'ibyabaye. Nifuza gukomeza uburyo twahisemo buduhesha agaciro, ariko amahitamo aracyari ayawe, nizere ko ibi birangiriye. Dr. Byanyima amaze iminsi yumvikana cyane mu itangazamakuru avuganira umugabo we Dr. Kiza Besigye ufunzwe urega kugambanira igihugu no gushagurika ubutegetsi. Besigye watangiye imyigaragambyo yo kwicisha inzira muri gereza urukiko rw'ikirenga rwa Uganda rwanzuye ko urubanza rwe ruvanwa mu rukiko rwa gisirikare rukajyanwa mu nkiko za gisivile. Muhoozi yageze ubwo avuga ko Dr. Kiza Besigye yimuriwe mu rukiko rwa gisivile bitewe n'uko azitwara cyangwa se uko umugore we Byanyima azitwara bishobora kuzatuma musubiza mu rukiko rwa gisirikare. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banatwaye nyuma y'imyaka igera kuri 5 atagaragara cyane muri politiki n'itangazamakuru. Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo yatangaje ko igihugu kiri hafi guturirwa kubera intambara y'imbere, avuga ko ishobora no guhungabanya akarere kose. Felix Tshisekedi wamusimbuye 2019 mu guhererekanya ubutegetsi kwa mbere kwabayeho umuhoro muri Kongo Kinshasa. Muri uku kwezi yavuze ko Kabila ari we muntu nyawe uri inyuma y'ibi byose, amushinja gufasha umutwe wa M23. Kuva 2019 Kabila umusenateri muri Kongo Kinshasa yagiye kenshi avugirwa n'umuvugizi we Baribara Nzimba, ariko kuri iki cyumweru ikinyamakuru Sun Times cyo muri Afurika y'Epfo cyasohoye inyandiko y'igitekerezo cya Kabila. Joseph Kabila yavuze ko nyuma yo guhererekanya ubutegetsi muhoro uko gushimwa niko hatinze kuko ashinja Tshisekedi ko yahise arenga ku masezerano mashya ya politiki yari yumvikanyweho. Yongeraho ko ibintu byarushijeho kuba bikugeza ubwo igihugu kiri hafi guturika kubera intambara y'imbere ishobora no guhungabanya akarere kose. Perezida Kiza ari mu ntambara na M23 ubigenzura ibice bibiri by'intara kiva amajyaruguru n'iy'amajyepfo. Ashinja Kabila n'u Rwanda kuba inyuma ya M23 kandi mu mpera z'icyumweru yasezeranije kuvugurura nanone igisirikare kugira ngo gihangane n'uyu mutwe. Joseph Kabila yatangaje ko niba amakimbirane n'imizi yayo bidakemuwe neza umuhate wo kuyarangiza uzaba impfabusa. Kabila yavuze ko ikibazo cya Kongo kitararangirira gusa kuri M23. Ashinja Tshisekedi kugerageza kumvikanisha ko ari umutwe w'abanyamahanga udafite impamvu zifite ishingiro urwanira. Kabila yavuze ko impamvu nyamukuru y'iki kibazo ari ubushake buboneka bwa leta bwo kwica amasezerano avuye mu biganiro byahuje abanyekongo Sun City bikageza ku itegeko nshinga ryatowe 2006. Yongeraho ati kugerageza kose kurangiza ikibazo wirengagije imizi yacyo ntibizageza ku mahoro arambye. Abwira SADC ku muryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo yavuze ko kohereza ingabo ku rugamba muri Kongo si byo gusa bizarangiza icyo kibazo. Ati sirareba niba Afurika y'Epfo ikomeza kohereza ingabo muri Kongo gufasha ubutegetsi bw'igitugu no kurwanya ibyifuzo by'abaturage ba Kongo. Leta ya Kongo nta kirasubiza ku byatangajwe na Joseph Kabila ku cyumweru, gusa isanzwe ivuga ko ari uri inyuma ya M23
kandi yagiye imushinja ibikorwa byo kunaniza ubutegetsi bwa Tshisekedi wamusimbuye. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko nyuma yo kugera ku butegetsi Tshisekedi yanze gukurikiza amasezerano y'ibanga yabaye imbere y'amatora yagiranye na Kabila y'uburyo bagomba gusaranganya ubutegetsi ubwo bumuhaga 2019. Ibi byaje no kwemezwa na Colonel Nanga kuri ukuriye M23 wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora muri Kongo agiranye ibibazo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nyuma yo kuvuga bimwe mu byari muri ayo masezerano. Ibi uruhande rwa Tshisekedi rwabihakanye ruvuga ko ari ibinyoma. Hagati aho umutwe w'abarwanyi batwirwana ukorera muri Burasirazuba bwa Kongo wamaze gutangaza ko yifatanije n'inyeshyamba za M23 na AFC mu kurwanya ubutegetsi bwa Kongo. Umuyobozi wayo mushya General de Brigade Charles Matama yabitangarije ijuru rya Amerika nyuma y'iminsi mike uwo yasimbuye ku buyobozi Colonel Michel Rukunda makanika aguye ku rugamba. Ni ubwa mbere umutwe utangaje ku mugaragaro ko ugiye kugaba igitero ku gisirikare cya leta ya Kongo ugamije kuyihirika. Mu minsi ishize wakunze kuvuga ko utarwanya leta ahubwo urinda abaturage b'abanyamurenge. Ibitero by'indi mitwe y'abarwanyi leta yananiwe gukumira. General de Brigade Charles Matama yabwiye ijwi rya Amerika ko nyuma y'urupfu rw'uwari uyoboye uwo mutwe Colonel Michel Rukunda batazakomeza kurebera bityo bakaba bafashe umwanzuro wo kwifatanya n'abarwanyi b'ubutegetsi bwa Perezida Faci kugira ngo barengere abaturage. Mbabwire kandi ko imbaga y'abapolisi ba Kongo y'umukiye umutwe wa M23 bakomye amashyi bacinya akadiho umujyi wa Bukavu wigaruriye bitegura gusubira mu myitozo yowe n'inyeshyamba zikomeza kugaragaza ko zidafite gahunda yo gusubira inyuma. Inyeshyamba za M23 zakomeje kwegera imbere mu cyumweru gishize mu Burasirazuba bwa Kongo zifata umujyi wa kabiri munini waho mu gihe ingabo za guverinoma n'abafatanyabikorwa bazo bahisemo guhunga batiwe barwana. Gufata no kwigarurira ibice byinshi byo mu Burasirazuba bwa Kongo bikungahaye ku mabuye y'agaciro byateje impungenge z'intambara yagutse kandi bituma akanama gashinzwe umutekano ku isi gasaba ihagarikwa ry'imirwano ku wa gatanu. I Bukavu nta kimenyetso ko uyu muhamagaro wumviswe. Abapolisi bari bateraniye aho ngaho bambaye imyenda mike bahawe. Bari babwiye ko bazaguruka mu minsi mike bakajya kwitoza bakazagaruka gushyigikira M23. Umuyobozi wa polisi Jackson Kamba ati muzatugarukire mumeze neza kugira ngo twese hamwe dukomeze kubohora igihugu cyacu. Umuyobozi wa M23 Bertrand Bisimwa yatangaje ko abapolisi 200 b'igipolisi cy'igihugu cya Kongo n'abasirikare 890 ba FARDC bagaragaje ku bushake bwabo ko bifuza kujya muri M23. Mbabwire kandi ko ibiro ry'abasenyeri ba Kiliziya Gatolika muri Kongo ryasohoye itangazo ryamagana ivangura n'itotezwa rikorerwa abanyekongo bavuga ururimi rw'igiswahili mu murwa mukuru Kinshasa. Itangazo ryashyizwe hanze n'ihuriro ry'abasenyeri rivuga ko bibabaje kubona abanyekongo batoteza bagenzi babo kubera ko bavuga ururimi rw'igiswahili. Amakuru avuga ko barimo gukorerwa itotezwa mu mujyi wa Kinshasa ngo bakekwaho kuba ari Abanyarwanda. Kiliziya Gatolika muri Kongo bavuze ko bibajwe no kubona bamwe mu bayobozi b'amadini n'abanyapolitike bakoresha imvugo zitanyawe n'igihugu ndetse zikaba urwango rukorerwa abanyekongo kubera gusa inkomoko yabo n'ururimi rwabo. Abo basenyeri bavuze kandi ko ari imvugo z'urwango ziri kongezwa na bamwe mu bayobozi bityo zigasembura ibikorwa by'ubunyamaswa. Ihuriro ry'abasenyeri Gatolika muri Kongo rihamagarira amoko yose agize iki gihugu kureka kubabaza bene wabo biturutse kubigisha ivangura no gushaka kwirukana abavuga igiswahili aho bakomoka mu Burasirazuba bwa Kongo. Amashusho ari kumwe nkoranyambaga mu minsi ishize agaragaza bamwe mu banyekongo bavuga igiswahili mu mujyi wa Kinshasa bakorerwa iyicarubozo barikorerwa na bene wabo b'abanyekongo. Aya mashusho agaragara hari abambaye imyenda ya gisirikare baryamisha umugore hasi bakamukubita. Kugeza ubu imirwano irakomeje mu Burasirazuba bwa Kongo mu bice biri hafi ya Uvira. Uyu mutwe ukomeje gusaba leta ya Kongo kwemera ibiganiro. Perezida wa Kongo aherutse gutangaza ko adakozwe ibyo kuganira n'M23 ari umutwe w'iterabwoba ufashwa n'u Rwanda. Ninyebeje muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banetswe umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu z'aka kanya ugamije guteza imbere imiyoborere no kugendera ku mategeko International Commission of Jurists washyize igitutu kuri perezida wa Kenya Bwana William Ruto umusaba ko yamagana ibaruwa yanditswe na Musalia Mudavadi ukuriye minisitiri muri Kenya by'umwihariko uyoboye minisiteri y'ububanyi n'amahanga kuko igaragaza ko igihugu cyavogereye ubusugire bwa Sudani kikifatanya n'inyeshyamba za RSF. Iyi baruwa minisitiri Mudavadi yanditse mu cyumweru gishize yasobanuraga ko kuba Kenya yarahaye umwanya inyeshyamba gukora inama igamije gushyira guverinoma ibangikanye n'iya Khartoum nta kibazo kirimo. Uyu mutwe w'inyeshyamba usanzwe ushinjwa na leta ya Sudani ibikorwa by'iterabwoba no gukora jenoside mu baturage. Uyu muryango usaba ko perezida William Ruto yitandukanye na minisitiri Mudavadi akavugururiza iyi baruwa kwerekana 100% ko Kenya ishyigikiye inyeshyamba zigometse ku butegetsi kandi amahame mpuzamahanga atabyemera. Ikinyamakuru The Kenyans cyanditswe umuryango International Commission of Jurists usanga ibikorwa na Kenya kubera muri Sudani byerekana ko nta kishaka kumva kubitangazwa n'imiryango mpuzamahanga ko nta gihugu gikwiye kuvogera ikindi. Leta ya Sudani yahamagaje ambasaderi wayo muri Kenya ndetse yamaze gutangaza ko ishobora gufatira ibihano bishingiye ku bukungu igihugu cya Kenya. Ku wa gatandatu umutwe Rapid Support Forces wagiranye amasezerano n'indi mitwe ya politike n'iyitwaje intwaro bishyize hamwe kugira ngo bashyireho guverinoma y'amahoro n'ubumwe nk'uko basinye ku matangazo babibwiye Reuters. Mu bashyize umukono kuri ayo masezerano barimo Abdulaziz Al-Hiru umuyobozi ukomeye w'inyeshyamba ugenzura uturere twinshi n'ingabo muri leta ya Kordofani y'amajyepfo kandi akaba yasabye kuva kera ko Sudani yagira leta idashingiye ku idini. Guverinoma y'iki gihugu ibangikanye niyemewe yamaze gutera impungenge umuryango w'abibumbye
ntibiteganyijwe kuzamenyekana cyane, ahubwo ni ikindi kimenyetso cyerekana ko igihugu cyacitsemo ibice mu gihe cy'intambara y'abenegihugu imaze hafi imyaka 2 muri Sudani. RSF yigaruye igice kinini cy'uburengerazuba bwa Darfur n'ibice by'akarere ka Kordofani mu ntambara, ariko uri gusubizwa inyuma muri Sudani rwagati n'ingabo za Sudani ryamaganye ishyirwaho rya guverinoma ibangikanye n'isanzwe iyobora kugeza uyu nyuma yo kuvanaho ya gisivile. Hagati umunyamabanga mukuru w'ishyaka Jubilee Bwana Jeremiah Kioni yavuze ko ihuzagurika riri mu mashyaka atavuga n'ubutegetsi muri Kenya rizamahirwe William Ruto kubona manda ya kabiri bitamugoye. Jeremiah Kioni avuga ko amashyaka yose arwanya ubutegetsi nta murongo na muto bafite, ndetse ko ishyaka ODM rya Odinga rikomeye mu yarwanya ubutegetsi ryamaze kuva ku gihe kuva yakwihuza na Perezida William Ruto rigacikamo ibice. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikiriye muri abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banetse ko mu gihe intambara muri Kongo Kinshasa ikomeje icyo bari cyose mu Burundi cyane cyane mu ntaza Cankuzo Muyinga na Ruyigi. Ikinyamakuru SOS Media cyanditswe hagaragaye ibikorwa byo gusaka mu nkambi z'impunzi urujya n'uruza rw'abasirikare rudasanzwe, ndetse no kwiyongera kw'imvugo ziba amacakubiri ashingiye ku moko. Abatuye bakaba bafite impungenge z'umutekano wabo. Muri utu turere abaturage bagaragaza ko bafite ubwoba ku bijyanye n'uko amakimbirane yongera mu gihe amatora yegereje. Baramagana ubukana bwa disikuru zishingiye ku moko, kwiyongera kw'irondo rya nijoro no gutabwa muri yombi bunyuranye n'amategeko. Imwe mu mpungenge zikomeye zavuye ku isaka ryakorewe mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo cyane cyane iya Bwagiriza ndetse na Nyankanda ziri mu ntara ya Ruyigi. Izi nkambi cyane cyane zakira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge nizo zongerewemo ibikorwa byo gusaka. Nk'uko amakuru agera muri SOS Media bivuga, ngo iri saka ryatewe n'ubwoba bwo kwinjira kw'abarwanyi mu Burundi ngo bigize impunzi. Aha hamaze gusakwa inshuro 2 kuva ukwezi gutangiye, kandi abantu barenga 60 batewe muri yombi. Ku rundi ruhande inkambi za Kavumu muri Cankuzo, Gasorwe muri Muyinga ntabwo ziteye amakenga nk'izo mu Ruyigi. Ikindi kintu gihangayikije abaturage cyagaragaye muri kaya karere n'urujya n'uruza rw'abasirikare n'imodoka zabo. Amakamyo y'igisirikare cy'u Burundi aturuka mu ntara zitandukanye uri mu nkambi ya gisirikare ya Mutukura muri Cankuzo mbere yo gukomeza inzira yerekeza muri Kongo. Abatanga bamwe bavuze ko amakamyo arenga 30 yanyuze muri iki kigo cy'amahugurwa kuva mu ntangiriro za Gashyantare. Mu yandi makuru, Perezida Evariste Ndayishimiye Burundi yatangaje ko mu gihugu cyari ubujura bukomeye bw'ibikomoka kuri peterole, ku buryo mu minsi ishize hari igitoro gifite agaciro ka miliyari 300 z'amarundi yaburiwe irengero. Igitoro cinjiye mu Burundi kuva mu kwezi kwa 11 twari dufise reserve y'amezi 4 tutaguze ikindi gitoro. Mugabo kiri hehe kujya abanyegeza amadevize yuzuye ngaha mu Burundi, niko n'igitoro bakinyegeje aha bafise amastock. Police mukoriki muri complice namwe ngira ngo umugwiza atungaraza kicarana n'umudeje bagapanga igene biba leta ati hajya ari amahera kijya kintu tugikuyemo umuriyaridi wewe uzoca utwara miliyoni 300 naje ntwari miliyoni 700 kandi abagwiza atungane baba batwara meshiga abafonctionnaire batwara make hari uzorega uwundi bose batabatwega bate twivye leta netwe kwanye giturire gute mwese atanu mashobora kudenosa mbwira tukigwanye gute umukuru w'igihugu none azoshobora kuhatambikiza hose nkuko mwama muri ko murabivuga ngakugwanye giturire makagenda muri idoga nepfa vyamunaniye gutambikiza hose ari mwe mwari kuntambikiriza mwebwe recadre murihe amashengero murihe société civile murihe ni mwimagine aho ministère de l'énergie et des mines neza bakubahuka yuko les recettes muri secteur minier 0 francs dufise plus de 200 coopératives ziriko zimba butare niki sata kirimo amahera menshi cyane araguha 5 miliyari atakira ba passif ntagenda kimwe subira gupasa burya butare ntubwerekane burya ni gwanje akira ntimwabonye ubwe murehenda bubonye banyirutse ko nubu baracanyirukako nuko ntayogayega Jesse niruka uwiyemera araza tugongana. Perezida Ndayishimiye yagaragaje iki kibazo mu gihe ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli mu Burundi kitari gishya. Ni ikibazo gishobora gukomeza kuremerera leta y'u Burundi kuko duce two mu burasirazuba bwa Kongo igitoro gikoreshwa Burundi cyaturukagamo turi kugenzurwa n'M23 inyeshyamba zihangaye n'ingabo za Kongo zifatanije n'iz'u Burundi. Ndayishimiye yanavuze ko bibaje kubona nta n'igihumbi cy'amafaranga y'amarundi igihugu cye cyinjiza mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nyamara gifite ibirombe bitabarika.